na gidan hagine gidan kala gidan hagidan penglan gidan hagine penglan gidan hagine surat penglan na hagine kita dalam madam dah hanya hajan maksud so ma gidan dia dapat jumlah ya skor kadani nikhat lani ni pensaba kamdadan kam aban nikhat tak peranan penyak na kamenta betul kamdai ngaba bibi andi kamenta betul udai di dalam melian dan dia nakapor sakapor udai kan suko ya kai kadani ni pensai na kamenta betul kapor kasa sa 1 minute na kamenta dengan khang ya kalau berdua